Voisun October ni som ni le parit thole ni BJ Zaute official Chanchinthar clear tu le ngai thatu hai in reng in chibai Chanchinthar Puongtu nei nga leiti Manipura Tlangram Hel Pol suspension of operation nu yaum Pol Tran hai in zom khom na Pol Kuki National Organization KNO chun sumle pai dol chungchanga Voisun khan Thusuok asim KNO Thusuok in ril danin Voisun an thok KNO rit puina le phalna thangloin tu khoma sumle pai dol thei tano ni haya alo tho lui chalan umani chun anchunga action lakngal ningati chun adol tu le patu hai khom angkhata remna pek ninganti KNO members hai chunga kutlak alo ni chun KNO pumpui chunga kutlak anga ngai ningati nampui political movement suksi thei dingle suspension of operation group hai chungchanga social media demna thu thedar tu hai chu enli mei ni tanoni hai tin KNO assistant information secretary galngam Kuki in Pol Mingin Thusuok asimani Manipura Sarkar Security Force hai mangru ralthum hai rokaum hai kha Bihar sunga tam tak man anita tin jani khan NIA Thusuok pakhatina ril hungtlung ding November thasunga Bihar Rama Assembly election nei ani na dingle in zomin security force su khawzul ani theina dinga operation nei na kumsangni somni pathum mei thla Manipura Indoral buina sukle in zoma security force hai kuta in thok tholuina manga ralthum tam tak laksu ka umhai chu Bihar Rama tam tak man dok ani tin NIA Thusuok in rilani NIA Thusuok in ril peina kumsangni somni palia arms smuggling case le in zoma manaum Sandip Kumar Cheng le in Bihar Vaisali district sunga thataka dapui anthona in thok ralthum hai himan anni NIA in aril peina Nagaland le Manipur state haya in thok Bihar sunga ralthum smuggling hi tho ani ti na ril eilo hri theidan dingin kumsangni somni pathum meithla Manipura chila namkara Indoral buina suka khan Manipur police barrack anthok silai sangruk chung silai mu nui ruk chung le puk thei thil hing grenade mortar le bulletproof vest chun police uniform khom thangsain narco terrorist arambai tengol le anthurul pui meitei mipui han anlo laksu kanikha hingral thum hai arok tu narco terrorist arambai tengol han Bihar ramting supply an thoa boot capture thona mangan tumani tin NIA chun ringla thu arhil bokani Hile in zomin election commission chun Bihar Rama munder thongna mun haya polling booth haya vote lak thei hunsung darkar khatin asuklomta Bihar Rama munder thongna mun haya polling booth sangle jathum chung umani mundang haya ruk chu vote lak theina hunsung jingkar darsari an thok janting daruk chen ningati tin election commission Thusuokin Bihar assembly election vote lak dan ding dan asimani Rammi pui hai dam theina dingle taksa hrisel na dingai tu na lein Manipur government chun aram sunga dumle in kai hnoi thil hing gutkha pan masala hai chu kumkhat sung sim sikhol an no le zorsuk akhapta hi khapna Thusuoki Commissioner of Food Safety and Commissioner cum Secretary Health and Family Welfare Suman Singhin Food Safety and Standard Act 2006 le anjom pui dan dang huya Thusuok hi asimani Thusuok hin tobacco khaini zarda le gurkha thil hrim le pan masala hai khom hum sawungati tin Thusuokin atar langsa ngalani Churchampur district malaria department han report an pek angin limta October ni som ni panga an thok ni som ni pasari ni thum sung khan Churchampur district sunga dengue invoi mi som ni musuk thar anni hai wajing bijang bi vegnom le bi aizalon khu haya in thokanni Tukuma district sunga dengue invoi musuk tapo mi som saripako antlingta tin report in arhil Indian security force hai chun jani thotani khan Pakistan le ramrizol Jatinder border outpost lai Pakistan han drone manga antlak damdo in ruithei heroin kezinga arik cheng YBLC som ni panga man hu nidinga sut bek pahnia inthun anman ani jani jingkar ting khan Police le BSF han ramrizu lai operation an nei lai Pakistan drone hi India ram sung wan boru ka avung lai muin kap thlak ngei tumin an hno zuya theito pa an kap zui nungin drone vung na zone lai bek pani tla an mua asungain in rui thei heroin hi an musu kani tin Thusuokin arhil Jani thotan ni khan Mumbai police in Thusuok pata simna
dano taka nina identity lem manga India sunga Afghanistan mi paruk an man thu an thril an ni hai chu Mumbai tlak tinga Colombo le Dharavi mun haya in thok man an ni mana Afghan mi paruk hai chu Muhammad Ibrahim Ghaznavi kumsom thum paruk Amil Ullah kumsom li parit Asad Khan kumsom thum paruk Zia ul Haq Ahmadi kumsom thum paruk Abdul Samad Haji kumsom li pasari le Muhammad Khasol Kamaluddin Khaskar kumsom hi pali ha hi anni hing mana Afghan mi paruk ha hi Inglia Inda ramsunga identity lem manga hunglut amania ti ruk chu thuching rit alanino Mumbai Police Crime Branch chun suizuina sin anfe pui me kani Supreme Court of India in zani thotan ni khan infritirna thusuk pakhat asim angin India states le union territory hai chu anram sunga digital scam arrest le inzoma FIR ziglu ta haya Supreme Court kuta changchin kim chang report peding in anthritir India ramsunga digital manga in hlemna digital scam lane mipui tam takin anui tel suman chan ta an chan jing bok ani hi le inzom in Supreme Court chun digital scam thu bui hai cho CBI kuta pekdan ngai tuin chun CBI khoma hi digital scam thu bui hai chingfel thei dingin mangru thatak an nei le nei no thu khom Supreme Court in fritir dingin Thusuok in atar langsa ngalani Election Commission of India in Thusuok asimangin October ni som ni parita in thokhin states le union territories som panihaya special intensive revision athok ni na second phase nei ani ding thu apung SIR second phase nei na ding state le UT som panihai cho Goa Puducherry Chhattisgarh Andaman and Nicobar Islands Kerala Gujarat Madhya Pradesh Rajasthan Uttar Pradesh West Bengal Lakshadweep le Tamil Nadu hai anni Tuta Election Commission in Special Intensive Revisions in afe pui mek Special Intensive Revision thil tum takcho voter list a pakhat nek ka tam vote nei anno le vote hlem nei hai in thil fai na ding hi Special Intensive Revision sin hi Election Commission in afe pui mek ani Special Intensive Revision hi phase athok atum fe pui ni ngati Election Commissioner Gyanesh Kumar in afilna SIR athok khatna chu June thla khan Bihar state sunga polling station singku chung haya hlotling taka nei aloni ta a result khommi puima phorlang aloni ta hi thil le in zamin appeal hung tho pakhat khoman la no tin janita Delhi muna press conference an nei na chanchin bumi hai ma akhilani Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar in afil peina enumeration form hai cho October ni som ni parithin sutran ni ngata states le union territories haya voter tin kuma pek ni ngati tin afil sa ngalani Election Commission in Special Intensive Revision ahui hot tumcho Assam Sarkar in athlop ding thu zani thotan ni khan Assam CM Himanta Biswa Sarma in afil India pumpui hupa electoral rolls Special Intensive Revision athok masal lemna dinga MLA in thlangna nei mabaka Assam Kerala Tamil Nadu West Bengal le Puducherry ha hi anni hi le inzom in zani thotan ni khan Election Commission chun Delhi mona press conference nei state then khata voter list a Special Intensive Revision hai punglangna ane ani Assam CM Himanta in Election Commission an thok thu andong hai chu Assam Sarkar in zomin bozui peti tin akhil sa ngalani Myanmar ramsung muntran thana ralbuina inkapna inthatna thu hai ni tin thri ding thuthar aum jinga areng rama report juk pek ding thuching fel fai ai rit chin anno cho report ai juk pek rak ai num no lein thuching nia ai rit voisuna report ai mu angin tang National Liberation Army hai thusukan sim danin tuta October thasunga voisuni chena tang National Liberation Army hai obde na mun hing namtu mongmit mantong le mogoke khuhaya junta army han boruka inthok beipui an thlakna mipui van tlang lai napang som le buddhist thimpu mi pani thangin mi somli paku han thina an tukta chun napang som ni paruk thangin mi som sari pakhat han hlimna an tukta bokani mihrim thi le hlim ti lowa school panga sakhu big book pasari dorle sumdong na mun tam tak le chengna in jale som sari chung suksit anita bokani limta July thla in thok junta han bepuyan thlakna le in zamin TNLA hai obdena mun nongkyo kya mele sipo khopui hai cho junta han an lo hlu khum thei anta
lu khom hin TNLA hai obde na mun hai chu lu khom tumin junta army han ni tinin boru kan thok wungna le drone hai mangin beipuyan thlak jing tin TNLA thusukin atar lang sa ngalani ole voice na ai channel fe thlanga Chanchinthar ai hung tar lang thei hai po chu an ni jinga Chanchinthar le in manok seng dingin in rengin hunmang in hoi seng ro le